Yes, tikilluaqqigitsi. Immaqa issiavissi nassaarissinnaagussigit. Vi er ved at være klar til at fortsætte dagens program. Mannakkut saniatingut sammineqartut eqqartorneqassapput tassanilu partiit siuttui sisamat maani peqatigissavagut tassanilu immaa eqqaamassuarput partii siuttuitut massakku uani issiassammata naalakkersuisutut imaluunniit siulittaasutut uani issiangimmata massakku oqallinnermi kisianni partiit siuttuitut maani issallutik tikilluaqqorusuppakkalu mutti Erik Jens Frieri aqqalullu tikilluangaaritsi taava eqqarsarpunga maani inersuarmi oqallissimasut apeqqutitit marluk ataatsikkoortillungit apeqqutigisinnaasuungunikkit kia saqqummiunniarnerpai Vi vil meget gerne have spørgsmålet fra, eller de 2 spørgsmål fra den gruppe, der sad herinde. Er der nogen, der ved, hvem det er, der skal... Ja, det er Mads. Det er Mads. Og Mads, vil du lige præsentere dig selv også? Der er ingen lyd på. Jo, nu er den tændt. Mit navn det er Mads Kvist Frederiksen, og jeg er den administrerende direktør i Arctic Economic Council, som er en erhvervsorganisation, der ligger i Tromsø. Og vi havde en rigtig interessant debat med den kongerigets arktiske ambassadør Thomas Winkler og departementschefen Menengo Kleist. Og der var 2 spørgsmål. Og det første spørgsmål er det lette spørgsmål, som er, hvor skal Grønland åbne den næste repræsentation henne? Altså, hvor er det næste sats, man ligesom skal satse på internationalt? Det var det første spørgsmål. Hvor skal Grønland åbne den næste repræsentation? Det næste spørgsmål er lidt mere teknisk, som omhandler Rusland og Ukraine. Og det er, hvad for nogle overvejelser gik der igennem politikernes hoveder, da de besluttede i forhold til sanktionerne og holdningen til Rusland? Hvad var det for nogle overvejelser, der var, og betænkeligheder, der var omkring det? Tak. Bueno. Imma muttimingan aallarteqqaarutta. Apeqqusiulleq aalaavigeqqaasagaani pingaartutut qiviartariaqarp nunat suut qanimut ikingutigivagut sorliit aamalut nunat sorliit annertumniu qatigivagut taamaam qiviarluqarneqarsinnaasut pingaarnertut oqaatigisariaqak tassaasoraaka aallartitaqarfiingisatsinni qiviarsinnaasagu nunasanilerisarp Kanada periarfissatut isiginiarneqartariaqarp aallartitaqarfiusinnaasutut aama nuna annertoruussuarm niuerfigisarput imalun niuerfigisaumarluk Japani aamalut tuluununaat taakua qiviarneqarsinnaasuusariaqarp tuluununaan oqarninni ilaatigut oqaatigisartungaveqartissavara massakkut abqaneruna nunatta siullerpaam nunam allamik niueqatigiinissam frihandelsaftaalem isumaqatigisseqarnissamini tuluununaat isumaqatiininniarfigaluu massakkut inaarsaavigaluu inissimammat taamaam periarfissat tassaniitikkusuppakka nunat qanimu ikingutigisagut aamalu niueqatigisagut taakuusariaqarp aallartitaqarfigisariaqakkagut pingaarnertut apeqqumsi ullerm taana apeqquti akeriarluu aapaa iluatsilluu akilluanaarukku aapaani partiila kunnitsin soonami tamat immik oqaasartaleormaarparput kisiannili Ukrainamut russaasussinneris kingorna ataatimorner annertoruussua tungaveqarsorivara nunap namminiussuseqartup aamalu kiffaangissuseqartup
saasunneqaanavillun saasunneqarsinnaanera nunam allamingaan akuersaarneqarsinnaangitsut inissisimanarat tungavigisaanik soorunami nunarsuormioqatigiit assigalu inissisimane nunatsin piuq uataana misigissus piuara inuya kadaal ukiorpassuarni namminiussuseqarnertik inuyat akuerisaanissartik ukiorparuussuarni anguniarlugu sulisimapput aamal takusinnaallugu nunap allap taamat anguniaqarnikuullun nuna taamat inissisimasoq kiffaangissuqarlun inuyattul aku qanuuna inuyattul namminiusseqart inuusut saastiinavillugut ataqqinagil pisinnaagai tassani soriwara qanuuna uslaannimut massakkut killilersuutinik alloriarsinnaanerm nunatta tigusineran tungaviusita tassani eqqarsaatigineqarpa qanuuna aningaasani niorquteqarnerput 14%-imik tassani qanu initutingimmat eqqarsaatersorfingivisingi tassuunakkut soorunami eqqarsaatersuut taakua pigineqarsimassas tamatsin qularingila uanni taappiupaama 10%-mingaan 15% tungaanut avam niivernitsinni quslannim niivertarnitsinningaan aalauqartum inismuuk siaam illuatungaani killilersuut takuneqarsinnaap massakaam sukaterneqaraluttuinnarput qussinil niiveqateqartut aama eqqugaasinnaaneraanaam kinguneqartitertaqattaar takuneqarsinnaallun taamaamat niiverfin aam nutaan ammaasinnaanissamut nunall ikingutigi akunnerminni niiveqatiginerunissaan una aama alloriarfiusariaqartut isigiuara taamaamat ullumaam oqaatigisakka uteqqilaasavakka Europa mingaaniit aningaasaliinis niiveqateqarnerunissarlunatsinnu isumaqarfigineqarpa taa timitalersortigit aama taamat Amerikkarmiunut massakkullu aam takusinnaasatsinni Amerikkam nunat niivernerata pingaartumik qalerualin assagiarsunnillu annertusiartupilornerat aallaavigисaaник matuni aama ammaasuinissartaan pisariaqartoriuruissuaq allo qanuuna qanillattormat aningaasan annaasaqarfiusinnaagaluarnera soorunami nalilersuutigalu kisiannili kiffaangissuseq aningaasarsiornermingaaniit inuiattullu sorsunnerm taamatut qanuuna sorsuttoqanginnissaani pingaartitsinerup aama aallaavigисaaник soorunam naleqartitat taakua uani initunerusima qoyanaq Erik ilassisaqartut ja mikrofoni marluusariaqartussaassagaminguanga siullermut apeqqummut qoyanaq taavalu apeqqut siulleq ilaatigut mutsip iserfiillatsiagaatut nunatsuut aallartitaqarfittut tullertut aallartitsiviineqarsinaanersut apeqqutigineqarma tassungalu oqaatigissaraa siumumi eqqartortarsimaatsiit suut tullinguulluit isigineqarsinaanersut ilaatigu iserfiineqartu soorlugu siumumi aama anguniakkatsinni tassaapput Kanada amalu tului nunaat taakkua sallertut aama aallartitaqarfiin pilersitsiviinissaani eqqartuineq taasumasaniatigut soorunami aama niuerfitta annertuut ilagivaat oqaatigineqartutut Jaapani taakkunani aama avammut tunisassiornerput annertuumingerlanneqarma qanimut suleqatiginerat nukittorsaafiineqarnissaani tassua tungasumik aama soqutiginartoruissuur taannaama alloriarfiiqqissalluk kisa tassa siullertut tuluit aamalu Kanada taakkua aallartitaqarfiinernissaani alloriarnerit tulliingerlasariaqartu isumaqarput taula apeqquti aappaanut oqaatigineqartutut partisiuttui ataatsimooqqissaarsimavugut tamat oqartussaaqataanarat innarlerneqarnera demokrati unammillerneqarpo russit Ukrainimut saassusinaat kiunerisaani tanalu tamatta ataatsimorta akuersaangilluinnarlugu partisiuttui naapissimavugut iliuseqarnissarlu ааllaавигалугу политиккиккут сиуннерфиит ассигитсу эққартуинерит инатсаартутиортумик аама массаккут ингерланнеқарпут сиумумингаанник аамагу сиуннерсуутеқарсимагут сапаатагуни киуллеқ илаатиут аама эққартуиффиинеартумик инерсуарми писсутигалугу оқарниттуут тамат оқартуссаақатаанаата унаммиллернеқарнера руссиллу Украинаму саассусинаат акуерсаангиллуиннаратсигу илиусеқарфиисариақаатсигу таамааттумик нуаннаарутигаарпут аама илаатиут оқараартуутигинеқармат нуатта наатсорсуэққиссаартарфиам киитсисаатаа малиллуит 500 миллиони икиннерунгитсут руслааниму ниуерутигинеқартут нунат икингутитта аллат тааккунинга писисиннаанерминнут аммаассисинааниссаминнук оқалоқатаарусуммата таамааллу таруссинут тоққаанаар ниуерутеқарсинаанермут аннаасеқарсинаанеруллук аллангортинеқарниссаани сулеқатаарусиннэрминник анерсаамик такутитсинерат тааннаққуямасуутигивар таамааттумик тассуунакку сулеқатиустиссақарпугут тоққаанартумик тааккунуг ниуерутигут киттилерсуилерпата нунат икингутитта тааккунинг икиуссинаанаанук қуямнарторуссуу илиусеқақатигиниаат тааккуа таамат акисиннаавак qoyanaq Jens Friaam ilassutissaqarput qoyan tass
soonam apeqqut pingaavutiqartoriu niuqatiginneru iluani suleqatigiit kikkut toqqartarnerigut aamma uan aallartitaqarfeqarneq suli itinerusum taan ila aallunnissaан аққутиссиуссисармат наммину наалеккерсуисуутитақарлута сукатаавутиаарпут кинами ааллар тассами ааллартитсисоқассасо таамаам таперсерсорторюар таанеққарсаа кися киккуну суунуку ниверутинеқарсинаас эққарсаатиалу пинга уа яапаним исигиниарторюунга аалисакканут тунгатиллуу нивеқатигисориуагу кисиаам яапани нуна текки эққарсаатиалу сиуарсимасууор нукиссиутиа таавартун эққарсарнерм сиуарсимасууор тамаккуа периарфис аама исингалуги тас имаап сиаммасиннерусумик аалисагааннар тунгангиттуни эққарсартоқартариақарпа таамаам яапан орнигинарторюуго аатитассарсиорнерм аам Canada пиккоритториоруиссууппут имаам таанна илангуллуу Канадам аммаасоқассаппат эққарторнеқарсиннаагу кися апааттут утоққатсерпунга апааттут сорсуннэрму тунгасо исмаарпун киллилерсуинер тунгасут парти таматтааллут атаатиморфигисориуугу аннертум эққарторнерани тассани нунатут аалиангаппап аам киккут каммагиниарнерлуги киккут каммагиниангиннерлуги таамат оқарерлу таам нивернеру илуани киллилерсуути нунарсуарм пиусут ajornartippa inustissarsiort Ruslandimi anigaasarsiornissa tassa bankit allallu aqutialu am killitersuineru pimmata imminu taan suliarisoriusutut taaneqarsinnaaru kisia qulautiineqassangil kikkulluunni akoeneqarsinnaangil maannak Ruslandimi piso taannalu tamatta partiitu immaa isumaqatigissutigorpila. Jeg står bare for sådan lyst til at stille Erik et spørgsmål som repræsentant for det store gamle regeringsparti, som jo i mange år har ledet regeringsarbejdet her i Grønland indtil Mutte og hans parti overtog magten i april sidste år, og nu arbejder I så sammen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig på vegne af dit parti. Hvordan ser I egentlig på den tiltagende militarisering, som tegner sig i Grønland? Jeg siger ikke oprustning, nu siger jeg militarisering. Der er netop undertegnet, som Vivian og andre har forklaret i dag, en ny aftale mellem Grønland og Danmark om øgede forsvarsinvesteringer i Grønland. Og bid mig i øjet, om ikke der kommer flere investeringer på dagsordenen. Det er også derfor, der er så mange mennesker med uniform i disse dage i Nuuk. Så hvad betyder det egentlig i dit politiske univers, at der er udsigt til flere forsvarsinvesteringer i Grønland? Soonami nunarsuup allangoriartornera ariutsisimangillarpu tamatta silaannaap allangoriartornerata kigunerisaanik sikuyuitsuavannarleq annikilliartorpoq nuavis pasaasia angallaffiineqarsinnaangorpoq ilaalu ilangullu taamaattumik nunarsuoq immitsuno qalilliartuinnarnorput unammillernermik assiingitsuni unammilligassanik assiingitsuin nalaataqarfiuvoq taamaattumik aamma russit aamma taamaayillutik unammillersinnaanissaat uissaamut aamma ernumanaat ilagalu tassanilu qitiulluinnarpoq nunarput kalaallinunaat aamma sorsunnersuaappaat nalaani taamaassimawoq angallanniarnikkut assartuiniarnikkut nunarput islaannilu soolimmiullu qitiusimapput aamma uani tassani qulautiingilaa avaqqunneqarsinnaanginnerput taamaattumik partiitsinningaannik soorunum pingaarnertut eqqartorparput amalu kissaatialutigu nunarput pineqassappat nunarput oqoloqatiineqassaaq imaangitsoq nunatta avataani eqqartuisoqassasoq sammineqassasoq nunarpu avaqqullu taamaattumik oqartussaafinnik akiussaafinnillu tigusinissamik annertuumik ukkataqarpugut ilaatiullu aamma nunanu allani tungassuteqartut toqqaanarnerusumik uu oqartussaafiilernissaanut annertuumik samminnittumik anguniaaqarluta taamaattu oqariarlunga soorunami paisinnaavaarput sakkussianu tungassuteqartut annikinnerpaaffissaaniitsinnissaat taanna uaut aguniagaarput sorsuffiunginnerput aammalu eqqissisimanissamik pingaartitinerput taanna oqariartuutigissaarput aguniagaarput avaqqunneqarsinnaangilarli nunarput
uussaap Ruslanillu aammalu Kiinap akongani inissisimaanerlu taanna eqqartornaartillu nunarput avaqqunneqarsinaagimat ilagaluta oqoloqatiineri ingerlanneqartaajaqarput assartuinikkut assiingitutu angallannikkullu pissuti eqqarsaatialuit Aqalu. Nappaagavi aatangua. апеққутсиулиану имаатта таанна Ja. акиссеқалаарсинаавунга таанна араитсуулаарунерасси юсарпутаккингитто синиуна алларт тассами аллартаарфитту иттуми тааман пеқалерниссами эққарсаатингиссагааннунарпу ила уани авамуниуеқатеқарна аллаққарма эққарсаатингиққаалаартариаарпарпут аама соорнами исума таакку таперсерсорпаккоо qassapпата тулуинунаану канатаму яапанимуллуунни унали эққарсаат атассумиуун пингисариор аамму уяртуэққартариаарпун анигаасарсиорфиссанну таани мааннаккут аалисарнеқ аалисаккани авум тунниссассион қалеруалинниллу киссиат аннертунерпаарпаами исумаллуутингисариор анигаасарсиорфиппут атаасииннарту таамааллини исаасалерлугу таанеқарсиннаау таамааттумиллу нутааник аммаасоқарниссаани эққарсалиссагутта аватаанут аамани оқутинну таани пилерситсисиннааниссами нунаттиилуа тунгаани анигаасарсиутиссанну тааник уяртуисариаққаратта атаасииннарми исумаллуутеқартиллута мааннакку такусиннаалереерпарпут анигаасарсиорнитсинне руслаанниму соортуннисассиорнэрми тааманнак аннертутингисуми иннарлернеқарнерпо қанеерсаатсигисиннаанерсо ajorluortum pikkorluppallaarnikuungu kiuniarlalissuarni inussarsiutinnu taani inerisaanissatsinnu ammaffinginiikuungippallаарpagut qularnerpu immaa tassani annertuallaarsimau soorna maamalla ukut partiallat oqaartuutaa allatull tapersertinginnarpaka ruslaannimu tungatillunga am taanna avaqqunneqarsinnaangila killilersuinissarput nunammut taamannak killaarfia vaqqulllungit saassussineq kiallunnakuersaarsinnaangila nunarsoormiuqataasut taamanna misingisimani iman ingerlaqataanitsinni avaqqussinnaangilarput innuttaasut kinaassusiminni innarlerneqarlut taaman saassunneqarnerat taamaattorli niuerfissan taaman eqqarsartilluta russimaannakku taama isumalluutingisimanguttiinguttingiattaanguoqarnittuut sooruna taamaappat nioqutinnu taani inerisaanissami eqqarsaateqarniangittugut aamma killilersuut taakku pitillungit eqqarsaatingisariaarparput maannakkut nioqutissanik eqqussuinerput imma allamuisinginerusariaqalersimuu assersuutingalungu umiarsuarni avataanningaanni assartuineq maannakkut ааllaавia атаасиннааллни кисермаан сиссуаатитааnermi ингерланнаарпу таасума аллангортиннаати имма кимму исингинерусумик уиссааниуеқатингинаа қаффассарсиннаарпу ниоқутиссеққуссорнаарту мааннаккут нарсоорми акит ақуссиннаангиннатсини қануқаффариарторнери таамам акикиннерусумну таамиамму юаисиннаанерпу тассани эққуммаариффингинерусариақарпар Aqaluquyanaq suli apeqqutit aamma apeqqutini akisassaqarassi qamani issiasut saqqumiilaarsinnaanguna apeqqutitit marluk aam atuarsinnaangunikkit saqqumiussinnaangunikkit Ellen. Første spørgsmål. Hvilke politiske rammer skal der skabes for at sikre Grønland som investeringsland? Spørgsmål nummer 2. Kan du råbe lidt højere? Er vi villige til, at andre tjener penge på investeringer i Grønland? Ja. Kia akissanerpaa taanna siulliussuni. kingulluun tusaalluangittoorina Siultusalluangitsoorunaratsiguila. Kan du lige læse den op igen? Spørgsmål nummer 2. 1. 1 og 2 det er begge kan du lige læse det begge 2 Jeg har et godt trick. Hvis man betragter mikrofonen som en ølflaske, så får den den rigtige vinkel. Jeg drikker rødvin. Jamen, det duer ikke i den her sammenhæng. Hvilke politiske rammer skal der skabes for at sikre Grønland som investeringsland? Spørgsmål nummer 2. Er vi villige til, at andre tjener penge på investeringer i Grønland? Sinakkutisset. Siulliunnarlaga. Ja, mutti. Siullermik aningaasarsiornikkut periarfissat annertusarniaraana aama qiviartariaqarpu qanu sinaakut ittut pigineqarpat qeratasuumik imaluunniit qanuuna aporfin annertuum pilersitsuni inuustissarsiornermi inerisaanissami aaqissuusaasimaagutta
тааматул иниссисимасарнерпут илаатигут арлалериарлни нақиссусарнеқартуартармат тассанип аақитассарсиуллерпаа апорфиит пиарлуит периарфиссиис ниссамут тунгависсиинисса тассан пингаарнерпааюммат илаатигуллу писорт аақиссуусаанерани аақиссуусинерит канаруна дански оqasia аторлуанавиллу автоматисеериккат оқиннерусумик эқаанерусумиллу ингерлаасеқарниссаму тунгависсиисуссат таакуа қивиаллукагассат илагиуаат аамалу инустиссарсиорнерма анингаасалииниссама аамалу сулисоқарниккану атукканик периарфиссани иниссимасоқарнера аам қивиарнеқартаагап кисианнила аам пингаарутили тассаасариақарунарпоқ канорлуунит исумақатигингитсигалуарут таттунгавиттут инустиссарсиут сорлиит канорлу инерисарниссаани аама ерсариссумик нунат оқариартуутеқарсинаанера атаатиморфиннил такутитсинаанера таанаагунарпа аама амигаатаасиннаасоқ такорнариақарн таана сиуннерфиуппат аалисарн таан сиуннерфиуппат аатитассарсиорн сиуннерфиуппат нукиссиутил атаавартут таакуа инерисарниссаа сиуннерфиуппат таакунунга кану илиллута туллуусаасариақарпугут аамалу аватаанингаани анингаасалиисоқарниссаану тикиллуаққусивугут таакуат апеққута аапаан икаарсаарнин таау тикиссаваккап исумап тунгавиусоқ оқаатигисариақартассаавоқ данскис оқаатигисартак критик инфраструктур тассалу инуиақатигит пингитсоорсиннаангиллуиннагаат пилерсорнеқарнерминни таакуа ajornangippat аамалу тунгавиттут нунатта ақуттариақарпаа таамааторли таасума аватаан аама инууссиссарсиорник инерисарнеқарсинаасут ассигиингитсут таакуа аватаанингаанит анингаасалииффигинеқарсинаанеран аам периарфиссаник амматитсисоқартариақарп ассерсуут таарусутаа тассаавоқ нукиссиутит атааварту инерисарнеранни соорлу иллоқарфиуп массумап нукиссиутина атаавартуник ернг нукиссиорфианингаани маани пилерсорнеқарнера инуиа калаалит тунгавиттут пигисариақарпаат таамааторли нукиссиутис аллат аторнеқангитсут аватаанингаан анингаасалииникку қану илиллуни аторлуорнеқарсинаап анингаасарсиутигинеқарлутиллу ассерсуу таана такутиккусуппара аноона писариақартиллуиннаккатсин иммин пилерсорнитсиннут тунгавиит нуна аллааммассак қивиарлукарлуу писақаттаагаат таакуа наммин пиутигалу аватаанингаани суни ерсариссуми анингаасалиисоқарсинаанерани аам ерсариссааниссақ таанау амигаатигисарпут нунарпаруиссуу нуна килли ааммассаккут инериартортиппаа таана суут нунатта тунгавиттут нунами тунгавиттут анингаасалиифиссатут ималуунит нунатут наммин ақутассат исигиваат сууллу аватаанингаанит анингаасалииффигинеқарсинааппат канорлу анингаасалиитигисоқарсинаау таакуа эққарсариаатит исумақарпунга нунатсинаама ерсарисааффигинеритигут аватаанингаани анингаасалиисартуну аама ajornanginnerujoruissuarmik qanu анингаасалиисоқарсинаанеран тунгависсиисоқарсинаасу анингаасарсиорнеқ сулеқатигиинеқ аамалу нуна тамала акорнанни икиоқатигиинеқ аваққуннеқарсинаагили нунарсуармиоқатигиитиллут Jens Frieren, er du kunne stemme? Ja. Hvad der? Ismapo abekko bittassu so pingautidik. Agissut takisinnaaq amnaattuara sinnaaq sinaakkutsit patayaatsut stabile rammevilkår pisariaqarput. Аллангоқаттаангиттут инустиссарсиорт аватаани анингаасалиисуссан анингаасам илисиссаппата налуссангилаат арлаатиут писуссааффитик аллангортаариатаассангиттут таан сиуллерт аатитассан инатси аллангортиннерани ajoratuartumik pisinnaatitsivugун inatsisartuaqqutiginagin nalunaarutikкут аатитассат аалиангерсимасут қаллорт синнааюннаарлугин инустиссарсиорт анингаасалеерусут ассерсуутигиннарлуа аатитассарсиорн илуани налуаат қаллуинертик арла аатитас аалиангерсимас қаллорнерани проектиа ajorteriataassанерсо илааттамаккуа писсутсин аторсиннаангилагу таамаан патаяассуса gennemsigtighed og stabile rammer qinigafi akimorlugit ataannartussat inustissarsiortuni ajornangittumik nalunginneqartun тассанаам акилераартарн аллатиуллу эққаанеқарсинаа та апеққутуллиа нунатсинни анингаасалиисуссату питсаассангутта писариақарпу инуин анингаасарсиорфигисиннаагаатигу аллатуа йорнақа оқарсиннаангилагун икиунгассаавгун анингаасалииарторитси аакисиа анингаасарсиорпаллаассангиласи акилераавути қаффассуангут аллатигуллу таамаат оқарсиннаангила нунатут аммассагуттаани аватаани анингаасалиисуссанут наппаатерсуарпут ингерллаллуартуник тиккуартуинеқ аллал унитситтариақарпагу инуяқатигин ингерллаллуартут анингаасарсиорлуартут пиллиутеқарникооқаат сукатаарникооқаат сулиффиссан арлалиссуарн пилерситсиникууп амерланерпаат ила анингаасарсиорсиннаане
torrattutut isigisaajaqarparput sikkuartuinata tamatsinnuiluaqutaavo patayaattumik sinaakkusiilluta taanna pitsaanerpa makkutissiuneqarsinnaaq. Jeg kan lige tilføje, at i morgen har vi jo en hel session med oplæg her i plenarsalen fra eksperter udefra og en diskussion om, hvordan ser det egentlig ud fra den internationale mineindustris øjne, det her med, hvorvidt Grønland er et attraktivt eller et mindre attraktivt land at investere i, hvis man er interesseret i at drive minedrift. Så den diskussion fortsætter i morgen. Vi skal videre. Ja, vi skal videre med Akkaluk. Der er en rassimangittunik. Nej, det kunne sami. Der er så rassinanguit. I den kunne rassinanguit. Wani aningashe fingeshe torning inang neautta. Amina tisin matorisangidangut. Avataninga aningashe fin qarnissarpung ninginartinniaruttung ina tisin sanartussangidangu avatani isersinnasun mattussiniartut. Ilati usorluungu tassummingaani ismaqatiingilluinnartut oqaartuutigisarpua taasiu. Tassul takornaaqarnikku tungasum qanittukko qaluuserineqartoq. Taannaavoqluismaarpung avataningaani aningaasaleerusussutimut annertuu piloriussuor mattussisinnaas inuiaqatingit ineriartorfingisinnaasaraluangut avatani aningaasaleerusussutip inatsisiningaasiit matullungu naallertussangorlungi nammini avataani isertus sooruna taanna aqqu atorniarsaraniaripput oqarniarsaalut nunaqavissunga atorluornaat soorunam nunaqavissu atorneqarnissa ataatsimilluun akerlerineqangilaq kisianni inerisarniarut inuiaqatingit inusutissarsiornikkut aamma avataaningaani aningaasaliisussat erseqqissumik sinaakkuteqarluartumi atorfissaqartilluinnarpung ineriartoqqinnissatin allat qanor ineriartornikuuppat avataaningaani aningaasaliisorinikuusamminnik uun killormu ingerlaniarpugut taanna aqqu atorniarutsingu matungaluttuinnarluta qanorulti ineriartussagat inussarsiornikkut. Ederi, der kunne du op og gik her på gik marslut du så der reaktion i der. Hans edemi du abekuda du så der så du op på gun. Tak for det. Vi har 15 spørgsmål. Ja. Jeg skal nok kode det ned til 2. Vi har masser af tid. Ja, det er godt. Hvad hedder det? Spørgsmål nummer 1. Hvordan skaber vi nye og tættere relationer i fremtiden, når investeringer i forsvar og sikkerhed øges? Spørgsmål 2. Hvordan arbejder vi bedst videre med klimavenlige løsninger, der tager hensyn til miljøet i en forsvarskontekst? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig lidt. Hvad kom I selv frem til? I har siddet derovre i 1,5 time. Ja. Jamen, det er derfor, jeg startede med at sige 15 spørgsmål. Ja, Det her tendenser, der er rigtig meget snak om på forsvarsområdet, og det her var nogle af de tendenser, der var gennemgående i nogle af de diskussioner, vi havde derovre. Også med, hvordan man kan bedst inddrage lokalbefolkningen og udnytte den viden, der er om miljøet heroppe. Som jeg sagde, da jeg landede i lufthavnen, så var der en, der sagde, ved du hvad der kendetegner forsvarssamarbejde i Arktis? Så det er iskoldt. Og det er jo fordi, man skal bruge udstyr i meget, meget store kuldegrader. Så ja. Tak. Der var en baby. Gia, er I sendt bare derinde? Ja, Edri? Ja, akkurat. Ja. Apequt una naatsunguamik siulleq akipallalangуалаарпара аллаанерулаартумик una apeqquterartu arnaatsaangua mininneqartoq soorunami inatsisit toqqammaviit pitsaasuunissaat аллагуартуунгиннissaat anoqaatigineqarpoq kisanaama illuatungaani amerlanerussutеqartut taasisimanerat ааllaавиалу инатсаартуни аама ингерлариаққиттоқартарнissaat таан пингаарутеқарпоq тааккул soorunami патаяатсумик сиуннерфиммик ингерлатсиниссамик аама писуссааффилиппут таама тоқариарлунга таа апеққути аппаанут оқаатигисиннаавара апеққутит аппа қариккакку эққарсаатиа сиуллертассаавоқ калааллунаата сиуттуата аккиссутигисимасаа Donald Trump калааллунаа писиариниарсариллармагу Greenland is not for sale but open for business таанна таматта илақану оқариартуут ерсаатсигисор налунгиларпут таамааттумик ниуруутеқарфигисиннаарпу нунарпут кисианни инуиақатиги калааллит соорунами питсаанерпаамик аюнгитсумиллу агусақарфигинissaат писсарсеқатааниссаат акуутиннеқарниссаат тассан аваққунеқарсинаангилақ аллат нунарпут
анингаасарсиорфигиннарнагу кисианнунарпут аама анингаасарсиорфиммут илаанissaat иннуттаал акуутиннеқарниссаат таан пингаартуту исигаарпут таама тоқариарлунга таава иллерсорниссама тунгатиллуг илаатигу исерфигиллатсиарпара апеққутеқарту туллиа тассалу қаноқ нунарпут иллерсорниссарма тунгатиллугу питсаанерусумик силааннаа аллангуарторнеэ эққарсаатиалу аторлуарнеқарнерусиннаава иллерсорнисақарфиуп илуани налунгилара массак соорткаанерлуссуарми ассерсуутигалу массак атуисоқартоқ аамалу таакани илинниартитаанермик массаккут аама ааллартитсоқалерсоқ таамааттуми массакку исумаллуарторуйуссуувут қуинарторуйуссуурлу қаллунаат иллерсорниссам министериат атсиоқатигинеқармат таамааллуни массаккут илинниартитааниккут ассигитсуул инераартортитиниссамик массаккут ингерласоқарсинааниссаа периарфиссаалерман акисутиссат такисоруйуссуусинаалуа кисианнаатсуараарсарма саатсукуйумангерсума кисариақарпакка аллатаам периарфиссинниссаа эққарсаатиалуит кисиани исумаллуарторуйуссуут сулеқатигинери питсаасума ингерланниссаат ааммалу периарфиссаассигитсу аммарнерат таанна илаатигу исерфииллатиарераакку силаанна аллангуарторнера илаатигуама исерфиерераакку тассуа иннерсуутигиннассава акисутигиса наатукулламмик наатукулламмангерториуиммик аттаннеқарсинаасумик сулеқатигин ингерлаттариақарпарпу ууну аннаутиар демократинингаани исмақатигис таанна инаарсарнеқарсимаммат пингаартумаамма илиниартаанер илуани периарфиссат аннертусарниссаат иллерсорниссам тунгасут таанна исмаарпун пингаутеқарториуус таава сида аллангориарторнеэ эққарсаатиалу аллатиул технологиим сивариарторнитсинни уллумма линнааллуг Мартин Lidegaard торратториумоқарпу саккутуут аллаллу сапингисамик нукиссиути атаавартут аторлугит ингерлатсисиннааппата ассерсуутигиннарлугу биит аллаллу ила тассуут сутиу таматиу анникиллисаасиннааппата куяутиссаавоқ аамисмаарпун таану нарсуармиоқатитсин такутсаиппу идумут пимооруллугу қорсунгориарторнер нунатсинни ааллуккип исмаарпун таан пиумасақаатигисиннаагиппут писиннааппа налунаарта ингерламмат наххатаарутаасумик мутсиоқаатеқарсиннааппат ингерлаққиттариақаратта Jens Frederik siorqukkaminga apeqqut uan kingulliup imaatornerani nukissiutina taavartun inerisaanissama ningaasarsiorfiusinnaasun nulatsinni periarfissan ulikkaarpuu taakualu illersornissakku imaluunniit illersornissaqarfiup nukissiutinik nukimmil atuinermini piumasaqarfigineqarlun taamat atuisinnaanarani alloriarfis periarfissat isigisassaavoq nukissiutina taavartun atuinerulernissamu taa apeqqut siulliup imaatorn akinissaanut aningaasaliin annertoruissuaq 8 milliardin ukiumut aningaasartaqartussa danskit illersornissam isumaqatigistigisaat aallaavigisaanik ystasyymi issittumilu aningaasaliif nert annertuum ingerlanneqartus pisussaavoq pingaarnert eqqaamasariaqartassaaoq nunat issittormioqatigi akunnerminni ilulissan isumaqatigisummik tungaviliinikuumata issittoq eqqisseqatigiifiusumik ineriartornissaan tungavissiil taanal aallavigalugu illersornissak suliaqarnera allatlu alapernaarsuinerm tungassuliaaneqarnissaat tungaveqartariaqarpoq nunat tamala akornan isumaqatigisut taakua soorunami pingaarnertu inissimasariaqarmat taamaamallu illersornissak aningaasaliinerit ilulissan isumaqatigisum tungaveqartumingaanniit ааllaaveqartariaqarnerat naqissuserusuppaarnaggataatu quyanarsuaq neriuppunga side events taakkua pingasut misingisimassasut akineqarlutik. Tak til de 4 partiformænd. Hjælp mig og giv dem en hånd. Tak for jeres tid. Tak for jeres engagement. Jeg synes, det er fantastisk, at en erhvervskonference får et sådan medspil fra det politiske miljø. Tusind tak for jeres engagement. Tak for at være her. Og mine damer og herrer, det er nu en fornøjelse at få lov igen at byde velkommen til formanden for Grønlandsbankens Erhvervsfond, som meget i konferencens ånd vil overrække og uddele og offentliggøre årets iværksætterpris 2022. Kom nærmere, Christian. Og jeg skulle måske også introducere blomsterbæreren, eller vil du gøre det, Christian? Talen bliver på dansk. Kisian Grønlandsbank
инусиссарсиутипиллугит алингаасаатеқарфианит укиумоортумик сюиффаарфими аллартисимасумут нерсорнаат ерниннагуа тас тунниутилерпарпут тамассилу маани пеқатаасуси сииннаутиккуллу сииннаартут таама туллаамеқаатиук тусарнаартут наюссинаагасси қаманга писумик скиллуаққусингаарпунга таамат наатукулламмик катаатсиоқаасеқаерлуа қаллунауқаасииннут каарсаалаагиннассуунга. Erhvervsfonden har en årrække uddelt sin iværksætterpris til en person eller virksomhed, som i løbet af sit virke har vist særlig handlekraft, engagement og bemærkelsesværdigt initiativ, og der har gennem tiden været modtager af prisen fra forskellige dele af Grønland og fra forskellige erhvervsområder. Erhvervsfondens bestyrelse har valgt at tildele iværksætterprisen 2022 til Annette Høgh, Reviut ApS. Kan vi få Annette herop? Inden vi overrækker hende prisen, som medfølger en check på 25.000 kroner, så holder lige talen færdig. Begrundelsen for kåringen af Anita Høgh som modtager af Erhvervsfondens Erhvervssætterpris 2022 er, at hun med stor vilje og ihærdighed siden 2008 har specialiseret sig i produkter af muskusuld. Lige fra indhandling hos fangeren, udvinding af uld fra skindene, sortering, rensning og garnsvinding til produktion af flotte og nyttige produkter af muskusuld. Alt sammen til gavn for alle led i værdikæden i Grønland, fra fanger til køber. Derudover har Anita etableret butik i både Sisimiut og Nuuk, samt udviklet en webshop, hvorfra man kan bestille sine produkter både internt i Grønland og resten af verden. Her har man mulighed for at købe de varme, lette og allergivenlige uld, der er eftertragtede varer i alle aldersgrupper. Anita Høgh har med sin forretningssans og hårde arbejde lykkedes med at udvikle en lokal mulighed for at producere og sælge en produkt, der er indestående for Grønland. Muskusulden samt de strikkede produkter af muskusgarn signalerer eksklusivitet og holder folk varme. Der er produkter, som tiltrækker såvel lokale i Grønland og turister. Anita Høgh har som en pioner formået at drive forretning på et område, som ingen andre har gjort tidligere, hvilket fortjener en stor anerkendelse. Jeg synes, vi skal give en stor klap endnu en gang for hende. Og så overrækker vi har også en diplom, og ved siden af Anita står bankdirektør Martin Kvistgaard. Der var den. Anita, jeg har fremtryllet en mikrofon, og du har kun 2 hænder, så nu bliver du nødt til at jonglere på en eller anden måde, som kun iværksættere kan finde ud af. Tak. Værsgo. Jeg har kun ét spørgsmål, altså udover tillykke. Jeg er selv den lykkelige ejer af adskillige af dine produkter. Hvad skal du bruge penge til? Martin, du giver mig aldrig en chance. Jeg ved det ikke, jeg har jo lige set den. Ja. Jamen, Martin, hvis nu jeg lover dig, at jeg skal nok finde et eller andet, der skaber værdi,
for den her check. Er vi så kvitt? Det synes jeg er et fremragende svar. Tak skal du have. Mine damer og herrer, vi nærmer os hastigt en afrunding på denne første dag af Future Greenland. Jeg skal bare gentage det, jeg sagde i morges, at der i morgen venter en dag, hvor vi måske går, lad helikopteren lande, lad de helt store diskussioner om visionen og endemålet hvile, for i stedet at kaste os over nogle mere konkrete dyk i materien. Vi skal tale, som jeg sagde lige før, om hvad gør Grønland til et attraktivt, eller måske mindre attraktivt land at investere i, hvis man interesserer sig for minedrift. Vi skal også senere på morgenen, som jeg også har sagt tidligere, høre fra Ironbark, altså det australske selskab, som usædvanligt gå på mod, vil jeg kalde det, har formået at udvikle et mineprojekt i Citronenfjord. Dem af jer, der ikke ved, hvor Citronenfjord ligger, vil jeg opfordre til at gå hjem og kigge på et kort, og så forestille jer, hvordan det er at drive business på disse breddegrader. Det ligger så langt, det ligger længere nordpå end Siwapaluk, det ligger 1000 kilometer nord for Thulebasen, osv. osv. Det er rigtig, rigtig langt væk, så alene det gør det jo fascinerende at forestille sig, at man kan drive minedrift der, og det er altså ikke en lille mine, vi taler om, det er et gigantisk projekt, som i øvrigt har opnået jo løfter om amerikansk finansiering, så også der er der spændende ting at tale om. Vi skal også tale om folkeskolen, et af de parametre for erhvervsudviklingen i Grønland, som har optaget Grønlands erhverv i rigtig mange år, og rigtig mange andre mennesker i det her land. Der kommer også repræsentanter derfra. Så skal vi selvfølgelig tale om finanserne, altså hele den finansielle situation, de økonomiske rammer og rammevilkår for erhvervslivets udvikling. Der kommer ikke mindre end Naja Nathanielsen, altså Naalakkersuisok for Finanser, og der kommer Torben M. Andersen fra det økonomiske råd her. Så har jeg sikkert glemt nogen, og det undskylder jeg. Men jeg husker, at vi i hvert fald skal høre fra landets borgmestre, som er her i morgen eftermiddag. Så jeg opfordrer jer til at gå tidligt i seng, spise sundt og være her igen i morgen kl. 8:30 præcis. Og så siger jeg ikke mere nu, men overlader resten til dig. Ja. Rutsavitsaqarpugut arsalinnik taakkualu rutsavingilaarusuppakka tassa teknikerit suliaruyussua ullumikku suliarivaat maani akornatsinni issiapput katuaq soorunami aamma rutsavissavagut qamani issiasut nutserisupattararfingisariaqarpagut ilum rutsavialuvit Saqqummiisut maani ilisipeqataassusi tusarnaartut isiginnaartikku aama malinnaasimasut tamassiquyanaruyussuaq ilangullugoqaatigissuara arfinernut Hotel Hans Edemi receptioneqassammat neriuppunga tamassi aam tassani peqataajumartusi taamaasilloqaanassuunga aqautakussuungut